एज यूजल ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ मीटिंग जे कंडक्ट कोत्ताय इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. हे बी एस सी मिटींग जायते होस्ट केन्ना जायना. समहाव सी एम वॉज ट्रायंग टू ओवररूल द बी एस सी मिटींग एज यूजल, सांगोन की एकटे पाटी जे असेंब्ली सेशन आसतलें तें 12 दिसां करपाचें. 28 डेज एकटे पाटी असेंब्ली सेशन करचें म्हूण 28 डेज ऑफ वर्किंग डेज करचें म्हूण हो सगळ्यांनी डिमांड घातलो. बट ही स्टार्टेड सेइंग ना 12 दिसां जावचें आनी कितें जावचें. सो फायनली वी स्टूड स्ट्रॉंग एंड वी सेड एटलीस्ट 20 डेज जावचें म्हूण 20 डेज दॅट इज वर्किंग डेज 4 weeks 20 वर्किंग डेज नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जावचें म्हूण तें फायनल जालें. Discussion on the budget, general discussion on the budget, which generally happens in this session. We strongly said that we do not want this session, general discussion on the budget. कित्याक टायमू मेळना. आतां आमगे कितल्योश्यो वस्त आसाय करपाच्यो. हे जनरल बजट दिताय थिंगा आनी मागीर दिसाच्या उलोवपा आनी उलोवपाक आमकां टायमू मेळना. So 80% of the discussion is being done by the ruling MLAs. So we mentioned that we do not want this general discussion on the budget. We will have it for the next time. So we have shifted this general discussion for the next time and we have demanded that calling attention सुबेज जावची म्हणून. जनरली 3 calling attention काडटात ती आतां डबल करची म्हणून. सो थ्रू calling attention motion we will try to raise up other various issues. So this is what we have requested. The calling attention they have to get back. They have not yet confirmed. But next session जे हाँ monsoon session ना 20 working days are confirmed झाला and general discussion on the budget has been planned to happen for the next year.